Dobar dan, djeco, danas prelazimo na novu lekciju, drugi srpski ustanak iz 1815. godine. Na prošlom času vidjeli smo kako je 1813. godine velikim napadom turske vojske na usamljenu Srbiju ugušen i slomljen prvi srpski ustanak, ta velika pobuna srpskog naroda u borbi za obnovu svoje države. Prilikom ponovnog osvajanja Srbije, Turci su se svetili stanovništvu, učinili zločine, pa se zbog toga srpski narod razbežao, skrivao po šumama i organizovao takozvane zbegove u pokušaju da se zaštiti od te navale i osvete turske vojske. Upravo zbog toga, zbog ovih zločina, zbog lošeg odnosa Turaka prema srpskom stanovništvu, već naredne 1814. godine izbila je nova pobuna. Nova pobuna u Beogradskom pašaluku u jednom njegovom delu. Ovu pobunu vodio je Hadži Prodan Gligorijević i po njemu je sama buna nazvana Hadži Prodanova buna. Inače, sam pokušaj bio neuspešan. Turci su je relativno brzo ugušili u roku od nekih 2 meseca. Međutim, i pored tog njenog neuspeha Hadži Prodanove bune, ona je najavila neke nove pokušaje Srba i obnovu borbe srpskog naroda za oslobođenje od turske vlasti. Već naredne 1815. godine, pošto se teror Turaka nastavio, srpske starešine odlučile su se da obnove borbu i na Cveti u aprilu 1815. godine održan je sastanak u Takovu, u jednom malom mestu, pored Gornjeg Milanovca. Na ovom sastanku doneta je odluka o podizanju novog ustanka. Time je, ponavljam, na Cveti 1815. godine počeo drugi srpski ustanak. Ova slika prikazuje taj sastanak, donošenje te odluke i u centru ove slike vidimo izabranog novog vođu srpskog ustanka i srpskog naroda, a to je bio Miloš Obrenović. Dakle, on je izabran za vođu ustanka. Inače, pre ovog drugog srpskog ustanka, on je učestvovao i u prvom ustanku, bio jedan od vojvoda, jedan od vojskovođa koji su vodili delove vojske. Interesantno je da, za razliku od Karađorđa, koji je po gušenju prvog srpskog ustanka pobegao u Austriju sa većinom svojih saradnika, Miloš je ostao u zemlji. I to mu je dalo veliki ugled među narodom i među, pre svega, starešinama srpskog naroda. Te 1815. godine na Cveti u Takovu navodno je prilikom prihvatanja uloge vođe ustanka izgovorio čuvene reči: "Eto mene, eto vas, rat Turcima." I upravo tim rečima on je poveo Srbe, poveo srpski narod u novu borbu i vodit će dugo vremena, dugi niz godina, on će upravljati Srbijom i Srbima u Beogradskom pašaluku od 1815. godine do 1939. Čak će jedno kratko vreme pred svoju smrt ponovo biti knez Srbije od 58. 60. godine. Kažem, u početku on je bio samo vođa Srba, imao je poput Karađorđa titulu vožda, ali kasnije dobio titulu kneza, koju će kasnije i Turci da mu odobre i ostaće upamćen u istoriji kao knez Miloš Obrenović. Veliki knez i veliki vođa srpskog naroda, jedan od najpoznatijih naših državnika i političara 19. veka, a i uopšte. Posle odluke o podizanju ustanka, te 1815. godine, kreću i veće borbe srpskih ustanika sa Turcima. Širom pašaluka Turci se napadaju, Srbi napadaju Turke i u tim napadima, tokom tih borbi, ostvarili su nekoliko velikih i značajnih pobjeda. 1815. godine najznačajnije srpske pobjede bili su na Ljubiću, jednom malom mestu kod Čačka, potom na Dublju u Mačvi, blizu današnjeg Šapca, i takođe kod Paleža, današnjeg Obrenovca. Danas, inače, treba napomenuti, Obrenovac nosi svoje trenutno ime upravo po Obrenovićima, po Milošu Obrenoviću, kažem, nekada se u turska vremena zvao Palež. Ove 3 velike pobjede podigle su moral Srbima i upozorile Turke da im ponovo preti jedna duga i nezgodna borba sa Srbima u Beogradskom pašaluku. Inače, tokom ovih borbi, to jest tokom bitke na Ljubiću, svojom hrabrošću i svojom požrtvovanošću istakao se poznati Tanas Korajić. On je ostao upamćen po tome što je, kada su Turci pregazili srpske položaje, ostao i do kraja branio srpske topove od turskih napada i u toj borbi on je izgubio život, poginuo je, Turci su ga posekli, a vidiši njegovu žrtvu i njegovu hrabrost,
srpske snage su tada izvršile protiv napad, proterale Turke i izvojevale tu čuvenu pobedu, ponavljam, na Ljubiću kod Čačka. Jedna od 3 velike pobede 1815. godine. Interesantno je tada da, za razliku od prvog srpskog ustanka koji je trajao skoro 1 deceniju čitavu, dugi niz godina, vojne akcije su praktično završene u drugom srpskom ustanku već ove 1815. godine. Jer posle ovih srpskih pobjeda počeli su pregovori između Srba i Turaka. Naime, ni Srbi ni Turci ne žele nastavak borbi. Zbog čega? Srbi pa naprosto oni znaju da su slabiji, malobrojniji, loše opremljeni, slabije opremljeni nego Turci i vidjeli su kako se i pored žestoke borbe neuspešno završio prvi ustanak pod Karađorđem, a s druge strane Turci su imali loše iskustvo upravo iz tog prvog srpskog ustanka, gde su se Srbi kao iako mnogo manje i jače protivnik dugo borili i pružali žestok otpor Turcima, tako da su i jedni i drugi bili zainteresovani za pregovore. Započeli su, kažem, već te 1815. godine, a vodili su ih upravo Miloš Obrenović sa srpske strane i beogradski vezir, to je znači njihov upravitelj beogradskog pašaluka, Marašli Ali Paša. Počinju pregovori i uspostavljen je sporazum između kneza Miloša i Marašli Ali Paše. Prema ovom sporazumu Srbi su odustali od daljih borbi, više neće napadati Turke, prihvataju sultanovu vrhovnu vlast, a za uzvrat dobili su manje poreze koje su plaćali i također dobili su obećanje Turaka da će na prostoru beogradskog pašaluka prestati nasilja nad srpskim stanovništvom. Kao jedan od garanta tog obećanja da više neće biti nasilja, osnovana je i takozvana Narodna kancelarija u Beogradu, jedno telo koje su činili predstavnici Srba, i ta Narodna kancelarija primala je žalbe srpskog naroda u beogradskom pašaluku u slučaju da se ponove neki novi zločini, nasilja ili naprosto nepravde koje su Turci i muslimani činili nad Srbima. Na taj način, ovim sporazumom i osnivanjem Narodne kancelarije, utvrđena su prava Srba, dakle, i obezbeđena njihova sigurnost, manji porezi i naprosto nemogućnost da se više ponavljaju neke nemile scene i svojevrsna nasilja i pritisci koje su Turci vršili po ugušenju prvog srpskog ustanka, a i pre prvog srpskog ustanka koji su upravo i doveli do ovih velikih pobuna srpskog naroda. U nekom narednom periodu borbe više, kažem, nije bilo. Počeo je inače jedan nov period u istoriji srpskog naroda. Počela je vladavina Miloša Obrenovića na prostoru beogradskog pašaluka i borba za autonomiju. Miloš je rešio da se mirnim sredstvima bori za to da Srbi dobiju autonomiju, to jest samoupravu. Kako je to činio? Činio je pre svega pregovorima, dugim, napornim pregovorima i takođe potkupljivanjem. Potkupljivanjem, to jest davanjem novca mnogobranim turskim, kako se to kaže, velikodostojnicima, to jest njihovim upraviteljima, članovima vlade, porte i sličnim nekim upravnicima, što lokalnim, što državnim. Takođe često je slao delegacije izaslanstva koje su činili određeni Srbi, išli su u Istanbul, u Carigrad i tamo iznosili zahteve Srba, tražili da se oni prihvate. Čak jedan dobar pokazatelj toga da je Miloš Obrenović odustao od borbe i koji više nije želeo da vodi borbu protiv Turaka jeste podatak da je 1817. godine u Srbiju se vratio Karađorđe. Njegov cilj je bio da sada podigne nov ustanak i nastavi oružanu borbu protiv turske vlasti. Miloš to nije želeo da prihvati, a takođe plašio se da ne izgubi vlast od strane vrlo popularnog Karađorđa, zbog toga je naredio da se Karađorđe ubije, što je učinjeno te 1817. u Radovanjskom lugu, takozvanom jednom malom mestu. Miloš, dakle, nastavlja borbu za autonomiju mirnim sredstvima, pregovorima, potkupljivanjem i kakvog će to efekta imati, da li će u tome imati uspeha, o tome ćemo već nešto više vidjeti sledeći čas, kada ćemo malo više obrađivati tu borbu srpskog naroda i Miloša Obrenovića za dobijanje svoje autonomne države u okviru Turske, to jest Osmanskog carstva. Toliko za sada, pa se vidimo.